Mateso ya wenye haki. Katika pitapita zangu kuna mambo ambayo nimeweza kupatana nayo. Ili tuingie tuyaelewe, naomba tuombe. Baba wetu katika jina la Yesu, leo tena una kusudi nzuri kwetu. Unapotufundisha jambo la kipekee ambalo linatuhusu, nena nasi ili tuelewe na utuinue kwa jina la Yesu naomba na kuamini. Amina. Katika pitapita zangu napozuru watu kunena nao, hata katika maombi, ni kweli kwamba watu wa Mungu, wenye haki wa Mungu wanayapitia. Watu wa Mungu wana changamoto kadhaa, lakini kuna matumaini ijapokuwa ziko kwa wingi. Ndio maana nikaona ili jambo nilizungumzie, mateso ya wenye haki. Je, una habari kwamba waliomchagua Mungu wanapitia mambo mazito sana, lakini hata katika kupitia hayo Mungu hajawaacha peke yao. Mungu yuko nao, anasafiri nao. Ndio maana naomba tuingie katika maandiko. Lakini katika kujaribiwa huku, Mungu ana kusudi nzuri, kusudi bora kabisa, ijapokuwa kwa kwanza haionekani hivyo, lakini kusudi ni nzuri sana. Naomba tusome katika maandiko ili tuweze kuelewa mambo haya. Katika waraka wa kwanza wa Petero, sura ya 2:21. Mambo haya Petero, mtumishi wa Mungu, mtume wa Mungu, anasema hivi. Petero wa kwanza 2:21. Maandiko inasema hivi: kwa sababu ndiyo mlioitiwa, maana Kristo naye aliteswa kwa ajili yenu, akawaachia kielelezo mfuate nyayo zake. Cha kimsingi ni kwamba wewe mwenye haki, wewe mtu wa Mungu, Yesu unayemfuata, yeye aliyekuita, unayekitambulisha naye, aliteswa, alijaribiwa. Na ndio maana anasema tumeitiwa jambo hilo, kwamba Yesu huyu tunayedai kuwa wake, tunayemfuata, yeye mwenyewe alijaribiwa. Ndio maana tunaalikwa kwamba tunapojaribiwa, tunapopitia mateso, kumbuka Yesu ni kielelezo. Nilipokuwa nasoma zaidi, pia nikagundua katika Zaburi 34:19-20, Daudi mtumishi wa Mungu ambaye aliyapitia alitoa ushuhuda ufuatao. Zaburi 34:19-20. Maandiko yanasema, mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini Bwana umponya na hayo yote. Uihifadhi mifupa yake yote, au kuvunjika hata moja. Habari njema kweli kweli. Mateso ya mwenye haki ni mengi, lakini maandiko yanasemaje? Bwana anamponya na hayo yote. Hiyo ndio